جلال لناوا کمالگاه شاریام لسنور قزا سیمل پارێزگەها دهۆکێ زێدا بارێک و هەند کەمپێن ئاوارەیەن شنگالێ لە کۆمەلگەها شاریا هەیە نزیکی 600 خێزانên ئاوارەیەن قەزا شنگالێ yên ku li sê aba sala 2014 hatine sunûrê parêzgeha dihokê li derveyê kempan dijîn weke ew dibêjin yanî bêberin li hemî ew xizmetguzariyên sereke ku diçe nava kempên sereke li sunûrê parêzgeha dihokê ji ber ku ev hatîne bêberkirin li wan harîkariyên ku rojane rêxira û hikûmet didete wan awareyan ev dibêjin ji ber ew nakokî û ew milmilaneya ku li sunûrê qeza şingalê heye ji ber nebûna xizmetguzariyê ji ber gefên serokkomarê Tirkiya Recep Tayyip Erdogan û welatê Tirkiya bo ser sunûrê qeza şingalê ew nimakarin vegerine ser mal û halên xwe ez de rêyîbûçûna awareyan wergirim li nava kempa şariya li sunûrê parêzgeha dihokê bizanim rewşa wan li vê deverê çiloya çawa jiyana xwe dikin çawa debara jiyana xwe dikin li vê derê weke min amaje pêday hûn bêberin li wan harîkariyên ku diçine nava kempên serekî de خودم به بارن فرتشتگی نه ما مجید به حال می وکا کمپی باتش دابانا مجی امجی آواره اینا وکا کمپی همی امجی خیف کاده اینا يعني تشتكي لنا من ببارن وين محتاجي تشتني الفيدري يعني تشتكي لازم الفيدري بو بيكرن اجي چند تشتاهم مينك داوانا ما بتشتكي لنا ما باشا هون چما نافگرنا شنگال من هندك خال بحث كرن كو او اگرن چه اگری دی ها کو هون نافگرنا شنگاله ودي حنقي حزب شنقالي نام نشن واقري كنا حزب بابا ما دين واقري ابا جلال اوه بوچونه یک ج آوارین کمپا شاریا بو یان دروی کمپا شاریا بو لسنوره پارێزگەها دوکه البته لدسپیکا دسپیکرنا وگرا آوارین بو سر قزا شنگاله تنها 23000 مالبات وگریاین شنگاله زیاده باری و چنده پشتی او گفن اردوغان بو سر ترکیه کو راگاند بو رنگ جنشکه کی و ایرشی بکنه سر قزا شنگاله بشک جوان آوارین کو دگل دسپیکا وگرا وان وگریا بونه شنگاله جاردن وگریاینا دناوا کمپن سنوره پارێزگەها دهۆکێ دا و دنها دا پروسەیە وگرا ئاوارەیان بۆ قەزا شنگاله بە ئاوایەکی دەمکی هاتیە ڕاوەستاندن طيف لكامبا